Hello bakunzi ba Juju Afro Kitchen, nizere ko umeze neza nanjye meze neza. Uyu munsi rero muze gutegurana ji nziza yagufasha kugira uruhu rwiza. Niba ufite uruhu rwakunaniye, ngwino dukore ino ji ya karoti na watermelon. Murabizi ko karoti ni nziza ku ruhu rwacu, igufasha kwita ku ruhu. Amasabune menshi ya karoti aba ari meza, amavuta ya karoti aba ari meza. So niyo rero ugiye uyinywa muri ji, nabwo uruhu rwawe rugenda rumera neza. Mureke rero dukore iyi ji, nta kindi twongeramo, ni watermelon, karoti, amazi na tangawizi. Mureke rero dukore ji yacu ubundi tuze kugira uruhu rwiza buri munsi uyifata. Aha rero watermelon yacu twamaze kuyitunganya. Eka dukate na karoti, urayikata mu buryo ushaka. Ubanza ukabironga byose neza, natwe twabanje kubironga. Tumara gukata tubishira muri blender. Watermelon turashiramo amazi, ushaka kwizirekuye shiramo menshi, washaka kizitarekuye cyane ugashiramo amazi ageraho imbuto zawe zigera. Rero natwe dutangire tuyisye. Ji yacu rero yanoze, reka tuyiyungurure. Menye ko ari ji y'umwimerere itagize ibindi bintu yongerwamo, yaba amasukari. Kandi ni ji nziza cyane yagufasha kugira uruhu rwiza. Ntabwo murabibona ukuntu isa neza. Ji yacu rero twamaze kuyiyungurura, murayibona ukuntu isa neza. Reka rero tuyisuke mu birahuri, murebe ukuntu ji yacu iba imeze neza. Murakabona ukuntu gasa neza we, umuhondo wivanze n'umutuku. Namwe murabyumva, ni ji nziza isa neza. Ji za karoti rero ni nziza, mujye muzikora ku bantu bifuza kugira uruhu rwiza. So mwibuke gukora subscribe, like, comment na share kugira ngo dukomeze tubane kuri Juju Afro Kitchen. Ciao ciao, bye, muzayikore.